ese wamenye ko perezida wa Kongo yisobanuye kubivugwa ko hari amasezerano asinyanye na perezida Kagame i Nairobi kuba ingabo z'u Burundi zivuganye abarwanyi 10 ba FRN irwanya u Rwanda? Mwabimenye? Ese abasivile 20 M23 na FARDC bashinjwa kwicira Kabinda byo byaba ari ukuri? Iby'abanyekongo bakanguriye gusenyera no kwica abanyamurenge babyakiriye bate? Iby'abanyekongo bari guhotera abatutsi batangiye gufatwa byo bimeze bite? Kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashoboye kurwana n'u Rwanda na Uganda icyarimwe byo byavuzwe nande? Abo bantu basaga 1000 bapfuye uyu munsi bishwe n'iki? Aya makuru yibanze cyane kuyiri avugwa mu gihugu cy'igituranye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tuyahere kuri iyi nkuru yuko byasabye ko Tshisekedi yisobanura kubivuga ko hari amasezerano yasinyanye na perezida Kagame i Nairobi. Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byasohoye itangazo ribeshyuza ibihuha byashinjaga perezida Tshisekedi ko yaba yarasinyanye amasezerano y'ibanga na perezida Kagame ubwo baheruka guhurira i Nairobi. Muri iri tangazo bavuga ko amafoto yateye benshi gukeka ko perezida Kagame yaba yarasinyanye amasezerano y'ubufatanye na Tshisekedi yafashwe ubwo abakuru b'ibihugu byombi bandikaga mu gitabo cy'abashyitsi cy'ibiro bya perezida Uhuru Kenyatta ubwo bombi bari bitabiriye inama ya gatatu y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Ikaba yari inama yize ku bibazo by'umutekano muke w'akarere k'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo risozwa ryibutswa abakongomani ko amasezerano u Rwanda rwaherukaga kugirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inama nkuru y'umutekano yasabye ko aseswa, kikaba ari n'icyemezo cyamenyeshejwe ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Abenshi mu banyekongo bashinja perezida wabo kutagira icyo yitaho, kaho hari bamwe bakomeje kunenga icyemezo aheruka gufata cyo kwemerera ingabo za EAC kwinjira ku butaka bw'iki gihugu. Inama nkuru y'umutekano yateranye ku wa 15 Kamena 2020 Kinshasa. Abayobora inzego z'umutekano muri iki gihugu basabye perezida Tshisekedi gusesa amasezerano aheruka kugirana n'u Rwanda, bashinja gutera inkunga umutwe wa M23 uheruka gufata umujyi wa Bunagana. Mu mirwano ikomeye ikomeje kubera Kabinda, M23 na FARDC barashinjwa kwica abasivile 20. Societe civile ikorera muri teritwari ya Rucuru irashinja FARDC na M23 gutera ibisasu mu bice birimo abasivile bigahitana abagera kuri 20. Aime Mukandambusa, notable wa Rucuru, avuga ko uyu munsi kuwa 22 Kamena 2022 ahagana mu masaha ya saa 5 mu gace ka Bweza, cyane cyane mu midugudu ya Ruvumu, Rugarama, Mutovu na Kashari, ibisasu bitazwi wabiteye byaguye mu gace karimo abasivile ka Ruvumu, abagera kuri 20 bakasiga ubuzima. Mbusa avuga ko amazina y'abaguye muri ibi bitero amaze kumenyekana ari ay'abagabo babiri barimo uwitwa Sikubwabo Munyamahane n'undi bita Gakara. Hari kandi abandi babiri bivuga ko bishwe muri ibi bitero. Societe civile ikomeza ivuga ko mu gace ka Buhoro naho hiciye abandi bantu batatu bazize ibisasu byavaga muri iyi mirwano. Kugeza muri aya masaha amasasu aracyumvikana mu gace ka Kabinda ko muri groupement ya Jomba, aho bivuga ko M23 na FARDC bose bari gukoresha imbunda z'imisada, bikaba bikomeje kugorana kumenya uwaba yarashiba ibisasu byaguye mu basivili. Haba ku ruhande rwa FARDC na M23 ntacyo baratangaza kuri iyi mirwano ikomeye irimo kubera muri aka gace ka Kabinda. Abanyekongo bakanguriye gusenyera no kwica abanyamurenge babitera utwatsi bavuga ko ari abavandimwe. Abanyekongo batuye muri Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bateye utwatsi ubutumwa bakomeje kubwirwa basabwa kwibasira bagenzi babo b'abanyamurenge, bavuga ko nta mpamvu babona babahemukira kuko ari abavandimwe babo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje gucicikana imvugo n'imbwirwaruhame z'urwango zisaba abanyekongo kwibasira bagenzi babo bavuga ikinyarwanda ngo basenyere ndetse banabice. Mu bice bimwe bayoboka izi mvugo ndetse bakanazishyira mu bikorwa, dore ko hari abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa ndetse bamwe bakaba baranahasize ubuzima. Gusa abaturage bo muri Uvira bo bateye utwatsi izi mvugo zibashishikariza kugirira inabi abanyagihugu bagenzi babo. Ibi byanatumye haba inama y'umutekano yahuje abo mu bwoko bwose bw'ababa muri Uvira ndetse n'inzego z'umutekano z'abahagarariye imiryango mpuzamahanga, bagaruka kuri ubwo butumwa bukomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bushishikariza abaturage gutwika inzu z'abanyamurenge no kubica. Abaturage bitabiriye inama bamaganye ubu butumwa, bashimangira ko ubwoko bwo muri Uvira nta kibazo na gito bufitanye ndetse ko nta na bumwe bikwiye kwitirirwa M23 ikomeje kuba intandaro y'ibi bikorwa by'ihohoterwa bikorerwa bamwe. Maniragwa Bernard witabiriye inama yavuze ko bemeranyijwe kurwanya abatanga
gutanga buriya butumwa bubaryanisha bazajya bashyikirizwa inzego z'umutekano zikabahana. Umunyamabanga w'umuryango w'abanyamurenge muri Uvira avuga ko batewe ubwoba n'ubwo butumwa bugenda bucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Kiza Muhato uyobora umujyi wa Uvira yemeje ko uyu mujyi udashobora gushyigikira ubutumwa bubi bushobora kubashyira mu kaga. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Kamena 2022 yanzuye ko imvugo z'amacakubiri zikomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihagarara vuba na bwangu. Guverineri wa Kinshasa aravuga ko batangiye gufata abantu bari guhohotera abatutsi. Muri iyi minsi mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urubyiruko ruvuga ko ruva mu ihuriro riri ku butegetsi guhagaragaye mu marondo rufite imihoro mu ntoki rushaka abantu bavuga ikinyarwanda abafashe bagahohoterwa. Guverineri wa Kinshasa Gintini Ngabila akaba yatangaje ko abapolisi batangiye gufata uru rubyiruko. Avugana n'umunyamakuru wa RFI Kinshasa, Guverineri Ngabila yagize ati: "Nasabye urwego rushinzwe umutekano kongera ingufu mu kurinda abaturage b'abatutsi n'umutungo wabo. Twagiye kure dusaba ko hafatwa umuntu wese wakoresheje imvugo zihembera urwango ku banyamahanga zishobora guteza urugomo. Aba bantu hafi ya bose bamaze gutabwa muri yombi bari mu maboko ya polisi." Guverineri yakomeje agira ati: "Twafashe icyemezo cyo kubuza kwambara imyenda ya gisirikare ku baturage. Nasabye abapolisi kongera ingufu kugira ngo bafate umuntu wese watinyuka gukora amarondo no gushakisha abaturage b'abatutsi babayeho mu mahoro hano mu mujyi wa Kinshasa. Turakomeza kwigisha abantu kugira ngo bumve. Kinshasa ni umujyi wakira abashyitsi cyane ku buryo tudashobora kwemera ko abantu badafite umuco baza gutesha agaciro uko kwakira neza abantu batugana." Ku rwego rw'igihugu ariko guverinoma ikomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu gihe yamagana iterabwoba n'ivangura rikorerwa abanyamurenge n'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Mboso yongeye gushimangira ko Uganda ifatanyije n'u Rwanda mu gufasha M23 kwigarurira Bunagana, ashimangira ko igihugu cye kidashobora guhangana n'ibi bihugu byombi cyarimwe. Mboso yabigarutseho ubwo yagezaga ijambo kuri ba perezida b'inteko ishinga amategeko z'ibihugu bya Afurika. Yavuze ko ku wa mbere w'icyumweru gishize ubwo M23 yafataga umujyi wa Bunagana yafashijwe n'ingabo z'u Rwanda, gusa Uganda nayo ikaba yarabigizemo uruhare. Yavuze ko iyo ari impamvu igihugu cye cyafashe icyemezo cyo guhagarika amasezerano cyari cyarasenyanye na leta z'u Rwanda na Uganda. Mboso yavuze ko nubwo Uganda yagize uruhare mu ifatwa rya Bunagana, igihugu cye gishize imbere guhangana n'u Rwanda ku mpamvu y'uko kidashobora kurwana intambara ebyiri cyarimwe. Ibirego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishinja Uganda gufasha M23 ikomeje kubivugira mu matamatama nyuma y'igihe ishinja u Rwanda gufasha uyu mutwe inshuro zitabarika. Ni ibirego u Rwanda rwakunze guhakana rukavuga ko ntaho ruhuriye n'ibibazo uyu mutwe ufitanye na leta ya Kongo. Tuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zivuganya abarwanyi 10 ba FRN urwanya u Rwanda. Mu ntambara yahuje ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'inyeshyamba z'umutwe wa FRN urwanya u Rwanda, abantu 10 bahasize ubuzima, abandi barakomereka bikomeye. Ibi byabereye mu ishyamba rya Kibira rifatanye n'irya Nyungwe ryo mu Rwanda muri komini Mabayi, aha ni mu ntara ya Cibitoki mu majyaruguru y'Iburengerazuba bw'u Burundi. Abantu 10 bapfuye, abandi benshi barakomereka mu mirwano hagati y'abasirikare n'inyeshyamba zivuga ikinyarwanda mu gasozi ka Kibira muri komini ya Mabayi mu ntara ya Cibitoki. Nkuko byemezwa n'ingabo z'u Burundi, inyeshyamba za FRN zagaruriwe muri metero nkeya uvuye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Imirambo y'abishwe bigaragara ko ari inyeshyamba za FRN zikaba zishwe n'ingabo z'u Burundi zirinda umupaka. Bagaragaza ko izi nyeshyamba za FRN zimaze igihe kinini zarashinze ibirindiro mu musozi wa Kibira muri komini ya Mabayi na Bukinanyana iherereye mu ntara ya Cibitoki aho baba bashaka kwinjira mu Rwanda. Bagaragaza kandi ko izi nyeshyamba za FRN zimaze igihe kinini zarashinze ibirindiro ku musozi wa Kibira ku ruhande rw'u Burundi muri komini ya Mabayi na Bukinanyana iherereye mu ntara ya Cibitoki aho baba bashaka kwinjira mu Rwanda. Icyakora ntibashobora kwinjira mu Rwanda kuko buri gihe bahagarikwa n'abasirikare bacunga umutekano ku ruhande rw'u Rwanda. Umusirikare mukuru mu ngabo z'u Burundi yatangarije abaturage ko biyemeje kurwanya izi nyeshyamba mbere yuko zongera guhungabanya umutekano w'abaturage. Amakuru aturuka muri Cibitoke avuga ko izi nyeshyamba zinjira mu Burundi mu ishyamba rya Kibira ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi zikajya ziba abaturage ibyabo. Umuyobozi wa Mabayi arasaba abaturage kongera ubushishozi no kwamagana ibikorwa byose biteye inkeke bikorwa n'inyeshyamba. Reka aya makuru tuyasoreze mu nkuru yo muri Afghanistan aho abarenga 1000 bishwe n'umutingito. Umutingito ukomeye wabaye muri Afghanistan hamaze kubarurwa abantu basaga 1000 bahitanye. Amafoto agaragaza inkango ndetse n'inzu zasenyutse zigwa ku bantu mu ntara ya Paktika iri mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Hibatullah, umuyobozi w'umutariba, avuga ko inzamagana zasenyutse ndetse bikaba bishobora kongera imibare y'abahitanywe n'uyu mutingito. Ukuriye itumanaho mu ntara ya Paktika witwa Muhammad Amin Hazif yabwiye BBC ko abantu 1000 babaruwe mu bapfuye, abandi 1500 bakaba bakomeretse bikomeye. Itsinda ry'abatabazi rikomeje gushakisha ababa bakiri bazima cyangwa bapfuye baguriwe n'ibinonko by'inzu zasenyutse.